angka dua kalimat na pakai tau pandrita itu melempu. Maka daya ko pamasena po ng Allah Ta'ala na pakanaya ko mulolongang ipamasena po ng Allah Ta'ala na mo umaga dosa mo igan na mo umaga rajan na kasalahan mo tatako salamat ko pamasena po ng Allah Ta'ala na sabab makaday po ng Allah Ta'ala inna rahmati tagalibu gadabi iya pamase ko yase inanya chay ko. Tapi iya ko keadilan na po ang Allah Ta'ala na pakai mukuruki na mau maga bicu na dosa tatak adili. Itu kuncinya. Iya na tu ampai tau pandriterio lo na pak guru setiap ibadah yang kau mau lakukan baca ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matludi. Iya na mega na pasala tau. Saya itu kalau mau sholat mau membaca Al-Quran melo kak masih kiri semua saya baca itu. Nah sebatannya sempaja bawang. Apa iya kau mak deket pahala mi mana sedih nagana masa maka ada pahala melo pagana ide me mana nagana na maka ada bita pura na pau de gaga tau tama surugan sabak amalana pamasena mi pong Allah Ta'ala sibah syafaat. Iya kau mati tahu dosanya berhenti lepangi dosana tapi pahalanya bisa jalan oke lo kelebihan nah jadi ya kau lepangi dosa iyo pokok tuo pada padai tama dosa tamati pahala nah sabak tidak ada orang terlepas dari dosa dalam sehari degagah. Iya na tu nak kada na bite na melo lo masampajang umakku nalay po ng Allah Ta'ala rodosay na patada nyo ko sa lingkana si bago kulun na. Iya ko roko isi bako suju tak din na idosa na pada tak din na dodong pula ritakin na juwe. Tapi angka dosa na sa nabit tadi nalagay sampaja perlu na pasipulong po ng Allah Ta'ala laupi mat juma iya tu tawe na panalaga po ng Allah Ta'ala. Jadi situngan na itu sampaja perlu lo ko sampaja perlu palaga dosa. Kemudian yang kedua dari Jumat ke Jumat juga adalah penghapus dosa. Bahkan dari wudu ke wudu kata Nabi, dari umrah ke umrah dan dari haji ke haji. Iya. Jadi sitonganna ya rupa lega dosa mega. Makanya sitonganna ia koto tuo, kadena pajat tamah, tapi ia koto mate kecuali ya rotawe wattunna tuo angka onroang akibua dosa nakibua, oh itu jadi masalah. Termasuk iya sitongan nampak kalau kaji bihat desa dari dega gahat desa na tapi ya kui kaji hat desa nala garis polisi tidur nala garis nasaba iya ko lalo itawe na merasa terhalangi atau masusah papenat dina siaga luran na otoy masusah seko to yun rima dosa. Iya. Jadi iya tuh ko parenta agama, iya ko angkal batu okko lalange atau angkal ropo ko lalange na suruh ki nabita lagaywi, napa makanan nabita itu adalah sedekah. Lalam magoro itu tuh pasidak itu. Tapi mega to tau ko mak baja benrangi napenya serina lo ko bata. Iya. Iya nona wasanya maka ada polisi tidur nakan naki ini bisa menjadi dosa jariah. Nasaba iya nadena lega itawe natoli masussa teko tu kolaloi siaga kan natayon rima dosa na cid di bawah tau isus sairi batut tatu okolino wat dimma datu tau tertunda tau weta masuruka marepa uram peyero pemacarama kak karena memang ada di dalam kitab risalah. Maka da angka tahu pak di palapaka Roma minasili kang ngisi tertunda itau tama suruga 500 tahun etana. Oleh manre daging untuk ko bale bolana sahabana narewa polo koro bole darat na taweno lama pasilasu. Pasitarulo bolana. Tapi angka dagi madaki ko isina nalepat sepi di palapaka Roma na tawe nasili kang ngisi. Gara-gara iya ro di palapaka Roma nasili kang ngisi 500 itau tertunda tama suruga nasaba ukui pada masar macene sampai iya ro punana darat untuk meminta kehalalannya. Iya na alasannya
nasabari ale malabdina Nabi Muhammad SAW napasapasangan aja lalo mulamma itasi dia tahu nareko matay nareko angka inranna na degaga tahu tanggung. Iya. Jadi sisa pipakoli aja jolo murusu iya tu tahu matewe nareko iya tu tahu matewe angka inranna na tidak ada yang bisa menanggungnya. Magai ada dua. Orang yang punya utang itu ruhnya mu'allakun bainas sama'i wal ard. Tak gatungi. Yang kedua, ia ko okop ya sorimonri na tomelo makamaja, maka tauci di sapa na sininna isa na linong kamana nyokoro. Mapamulay tau mate pamulangnya latu tau mate pacapurangnya. Si sabuni tau lino. Na si mapamulay anak na Nabi Adam, Kabil si Bahabil nasaba iya tu Kabil iya naro punui Habil. Iya, jadi iya naro tau mate pamularo di masanya keturunannya Nabi Adam. Jadi tau mapamulo koro layawa letu matu kama lino angka manangnya kepada masari pasipulu. Na ko tau cidi mi isapa aja na tau makada isa na lino. Tau rapangnya bawang ipasipulong ko lapangangnya na pa isapa ko tau cidi mi mapat diulu isapa idale ko runtuk. Iya, mana sa tau rapangnya mi he. Apalagi to makada tau sidra dai pasipulong manang ina pa isapa malalangi materu. Kira-kira iya na pasabaran ni nakada alena panguluta Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Epo aja talo itarota betongan na aja umate puang nareko angkamo pasangkutak kulok ko tawe si bawa angkamo pasangkutan na tayo Korea. Coba iya na perlu palampurang Pak Mega tu tahu kong kagagan na ninrat tawe makadade o ko pesorimon di law singa ko kagaya sa makoro. Iya biasa kong kagagata ya pinrangakan misalnya di tak ninrat tawe nakadade o ko pesorimon di law singa ko sitongan na ya tu tawe itu tau rogi ya tu tau rogi. Jadi ya koninrang itawe agagata atau memang yati maka daya puang ia kona waja ia rodi kuninrangnya barakna lau tarimai tapi ia kodenu lempaja ipuang uhalalakang tu lega kira-kira iya kecil makie inrang nahalangi kita masuruga papinrang nahalangi to kita masuruga nasaba iya ko inrang itajangi untuk iwaja iya ko papinrang itajang itawe waja ki napaki waditama nasaba dena mung kita masuruga taside tau narekode na mapacimanang iya ro urusanna. Iya na tu nakadali na panguta Khalifah Abu Bakar inrap papinrap pada ko natolak tama suruga. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa antasaddaku khairul lakum. Ia ko angkau putihkan narek ko muat dampangi wi narek ko mu betongan na mu sarahkan ni maka da pakobaliro maka wa antasaddak khairul lakum kata Allah itu yang lebih baik bagimu. Nasabak nasisa komat. Makanya nak makadaka lau pak guru ki makada iya ko ang kagagatan inrat tapakiro makada puang iya ko na wajai utarimay tapi iya ko de na wajai uhalalakang. Magay iya ko mate ki matu de na gaurusakta. Iya, dia melewat di paling kalingai. Apa dia tu kan itu dah wajai. Iya, aja tu paling kalingai. Anak tenaga tapodang, maka dia nak angkat tu di kunin raya nu 10 juta. Jancin na maka dia si ulam ni.
Tapi boleh kami mati-mati ku baca sangat dia na dia nule wajah ia ruin rana uhalalakan itu. Tapi ia pe kona wajah tarimai. Makadaki marajing, makukuai makadaki marajing. Tapi ia matu ke kosori monri, magata ko pada masyar. Angka tahu si jakka puluh kulun namatan nasoy. Tanya pusa, nala pusa, tapi darah yang terkucur dari ujung-ujung rambutnya. Tato tahu de gaga acinonga. Iya ko barisa pamulangi nasa nabita talusap bu itaw mata aja napa wadita masuruga. Iya ko tahu cidi isapa na melo ni tama suruga na gara-gara di 10 juta. Nagana mo pahalata ipake tama suruga. Apalagi ko na masiki po ng Allah Ta'ala, tapi makali po ng Allah Ta'ala tajang iyo, salasay kang iyo urusan mo. Tas kami makadaya mi pinrang itaw salama na deta salama na saba mesti layadili jolo na pakiba di salama. Coba gara. Iya na tu nak kada tomatot tariolo iya tu papinrangnya na iya mina papinra ko na waja itawe iya ko pa nala itawe tu tanya papinra papari memiasan na. Itu kanjak na pahan na tomatot tariolo anak monri itu mana tu makaraji itu gara. Jadi itu kau bicara agama ki. Kemudian makanya kau nak bicara urusannya, oke rolah. Tapi angka 2 kalimat napake tau pandita itu melempu. Maka dia kau pamasena po ng Allah Ta'ala napakanaya ko mulolongang ipamasena po ng Allah Ta'ala na mo umaga dosa mo igan na mo umaga rajan na kasalahan mo tatak ko salamat. Kau pamasena po ng Allah Ta'ala. Nasabak makanay po ng Allah Ta'ala inna rahmati tagalibu gadabi iya pamaseku yase inanya cayko tapi iya ko keadilan na po ng Allah Ta'ala na pakai mukuruki na mo maga bicu na dosa tataki adili itu kuncinya. Iya mana ro takatan ni makanya ya ko makada na mo maga rajan na dosa pokoknya namo ini sini na dosa yang kamana tajama tapi aku pamasena po Allah Ta'ala na pakai mukuruki tetaki salama tapi namo maga bicu na kasalahatta na reko keadilan na po Allah Ta'ala na pakai mukuruki maka pasti laya diliki iya na tu ampai tau pandriteriolo na pak gurungan setiap ibadah yang kau mau lakukan baca ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi iya na mega na pasala tau. Saya itu kalau mau sholat, mau membaca Al-Quran, melo kak masikiri, semua saya baca itu. Nah sebatannya sempaja bawang. Apa iya kau mak deket pahala mi mana sedih nagana? Masa maka ada pahala melo pagana ide memang nagana. Nama kadana bita pura napau. Dega gatau tama surugan sabak amalak pamasena mi pong Allah Ta'ala isba syafaat. Iya ko amala bicara na de bajagan na 5 mi man ne masampaja na sita ngajangi magosip na bagkaro kita. Nama-nama ini gare. Sila daki. Namu iya ro 5 man ne pa deto na makanjak peringerang. Iya, madari 2 mi man ne maringerangnya ro sesai kali selesai ni. Iya na Romelo ipake mangolo de pigaga dosana mate de pigaga dosana do Chile de pigaga maraja bata-bata de pigang kamana ni rupana na iya na ronaro masampajangi taluman ni melo ipake pajai de gaga iya na tu nakada tau pandita iya na tanya pamas tanya sapaat man rasa ko makanya man narota ba kumeki masampajang ilahi anta maksudi ini po wakatai he waridhaka anta matlubi pamaseta mi po malada uharapkan ya komeki tambai wa atini mahabbataka wa ma'rifata. Jadi bisa minta itu iya ko depe itu lihat ya benar ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi ini mi po wakatai aja takada pahala mi ulalungi digaga iya iya na tu nakada tapi patareka ya aja tak salah pahami harus saya jelaskan.
maka daya nang katau mas sampajan na suruga mina cinay kapere. Iya nang katau mas sampajan na sabak mitau mita maranaka kapere. Itu kalau patareka. Dia na salah ya Pak. Yang penting ipahangi. Maka da iya ro suruga tania puang makhluk mi na sabak puang Allah Ta'ala maki buai suruga. Puang Allah Ta'ala tau maki buai neraka. Jadi ya ko anu yaki buah makhluk. Na iya sampajangi puang Allah Ta'ala ya katai tania makhluk makanya maka dia ko mas sampaja ko na suruga ni mo cinai berarti salatmu itu adalah untuk makhluk bukan untuk Allah. Makanya itu adalah musyrik. Tak paham nih? Iya tak salah paham nggak? Maka wah napala memang ulah luas sampaja cocok nih. Jangan ni dia salah. Tapi aja na to mas sampaja gara-gara suruga. Usahakan ni ibadah karena dapat rahmat Allah. Makanya maka daki itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan tatu hadare liya'budun untuk menyembah. Iya, mas sompang itu. Iya aja na mega cincolana aja na mega wako dia na marigaga untuk motivasi. Pada mikong kanana to ko ringkisi di kolya ko sepeda. Natanya aja ya lo ringkisi di lalu melo mi ko macai. Kama kiro. Iya kalau ko masigi makopalan na. Tanya ya lo pahalay malada na butukan na bita. Tanya ya lo aga pale melo ipuangal na bita na reko na masiki ipuangal Allah Ta'ala. Itu kuncinya. Dia na to ampai ang kawanita WTS asumandak kami na pino na jami tama suruh kana sabak pamase na pakyanyi ipuangal Allah Ta'ala mukur. Ya makiro. Itu sampai dia tu kagak Pak Wadi teh capa maka ada ustaz ya belum tentu selamat. Belum tentu. Iya mi manas salama tu tau pandrita matewe letuk madeci capa nama teangan. Bahasanya guru takemu imanasah. Letuk capa na tutungan nama kanja ibadahnya. Guru takeja Durrahman Ambodale makoto. Iya ide penirisannya dia tu kata login pe capa na. Ka makiro. Kan tidak ada yang tahu. Makanya yang paling ditakuti ulama itu adalah suul khatimah. Yang paling ditakuti. Nasabak ya ko capak na masalah masolangi. Kama kiro, ya ko makade tay paremang. Dia na marigaga yang penting dia na paremang na mati. Ya ko makade paboto, iya tu paboto makade to pandita yang penting dia manci paboto kang kamati. Iya ko nadapi waktu na naleko hidayah pung Allah Ta'ala mutobakang na iya tu tau tobae nasa nabi tapada na reko dia na kanapi kau dosa. Kama kiro. Tapi dia tu sinawa di ngalau kurang ngero nak kadai taruh di balik melo pak mati utoba. Dia nak kuat lah kalau mau. Kama kiro. Makanya berbaik sangka terhadap Allah itu penting. Ini tuh maka dalatak na tumir rahmatillah aja mu paturan nu poli pamasena pong Allah Ta'ala. Pokoknya setiap atas salang saya dapat itu di salah satu kitab angka tahu Pak zaman-zaman Islam Pasik tanya musyrik ya Islam Pasik ya sange salat to pase pas sampaja tapi to 5 kibu mati dosa sampaja jadi ya roko pole boto dena tinro ko dena baca suratul mulk. Iya na pole boto rewa jo mak jen dia na tinro tapamala korang na baca tabaraka napa lah aso wani-wani na baca tapi paboto mato gitu paboto yan na riasa salat tapi pase tapi iya na rewa na sabak pole makutan na tanah ko to pandrita maka da iya matu neraka nomor siaga na ro kira-kira bonroy dia nak kada suruga siaga unroy na podami makada de sakada neraka siaga na ya unroy makada manang kana sa na sinin na dosa mapamulay nene na letu apo na kamana ni jamah makada roto pandrita de itu bakang nasa ina tuli to ba moka maje na tuli ma marajito je usalai makada itu pandrita na pasangi paki pale iya ko pura ko tasala makoro ya murewa aja mo tinro ko de umbaca suratul mulk tabarakah naso iya ko ya tu di sapa macam mau mengaji itu rewa na pole boto itu liar pesan na ulama rotulina ketani na baca napala dalam riwayat wattuna mati ya tawe angkai malaika pole pacalla kuburu angka ni pole melo callai makat
de iya suratul mulk kuilala watakalena ya nak tahu maka de aja mucallai angka kailalan maka de malaikat de na cocok de ni callan atau liwai kan na dosananya nasa cocok ni mereka tapi angka kailalan na iya komeko callai pasuka taruh ni aja wancaji surah di dalam Al-Qur'an Allah berko kupong Allah Ta'ala nanya malaikat de na barani pigau ina rekotannya apa surah rewa imala berko kupong Allah Ta'ala masa angka je suratul mulk de gare na melo ko callai maka de pong Allah Ta'ala aja mun callai iya na ronasa ngita upandrite maka da nabi tentu maka da suratul mulk itu adalah surah al-munjiah perisai dari asap kubur iya iya na tu nak kada pandrite apa lagi ang kalalo runtu ko kita maka da nigi baca suratul mulk wani gang kenapa lah itu dena buru denan reitana watak kalian itu barakana suratul mulk iya tabaraka de to nama bekoi baca ma ponco mo tapi makanya aku ya apa lah iya apa lah iya roh de istilahnya maki ini juga perlu saya luruskan ya ko makadete syafaat ya sange syafaat patulung koto makada syafaat patulung sininna syafaat syafaat anak perempuan syafaat ulama syafaat nanabita oko pinaraka niya way oko pinaraka jadi tama pinaraka napa ya way iya to si syafaat na korange na jagai tawe na dena tamaranaka si salay jadi ya ko syafaat anak perempuan ka maka na bita iya nani kita salay dua atau telu anak makunrai ahli ibadah ibu bapaknya tidak disentuh api neraka pakai salamat tuh itu ampai makanya akong kawija-wija makunrai iya akibuan nih dua atau tiga siaga nak na almarhumah. Oh, 12. Makun rai siaga. Alhamdulillah. Masih hidup semua ya? Iya. Saya sebenarnya kemarin Pak Bu tak bagi dua pikiranku. Karena pas dapat telepon dari Kakanda Ibrahim Daru. Pak beliau sudah meninggal, saya ada tugas ceramah di Kira. Itu mulai pagi sampai malam. Beliau ini luar biasa. 2 minggu yang lalu saya ketemu dengan beliau. Dan beliau mewakafkan tanahnya untuk pesantren. Baru 2 minggu yang lalu datang di pondok kemudian mewakafkan tanahnya untuk pondok pesantren Tahfizul Quran. Itu yang membuat saya sebenarnya kemarin agak kaget. Sebab mungkin memang sudah ada tanda-tanda dari beliau itu sehingga dia sudah berusaha keras untuk mewakafkan memang. Dan itu amanah untuk pondok kami yang harus kami tunaikan memang. Jadi amal-amal kero Pak Bu dinapet itu. Almarhumah ini nalolongan itu berarti lo sudah mendapatkan makanya upasang ya Pak Bu ia tu arai nak katani masa itu dia namelo li sulori pamasena pong Allah Ta'ala ko degaga wakapan nah sabah beliau juga tadi menyampaikan ke saya bahwa beliau berpesan maka da ia tu ko yakatan ni mopi dia patu ni apunai tapi ia tu ko yak bereni apunai itu kalimat sangat dalam maknanya. Selama idi mau pemapunai agak-agak Pak. Dia tu ni apunai itu. Nasabah ia ko mati maka itu amanah titipan. Tapi ia ko mati na pura ya bereng agak-agak sebelum na napa itu ya punai. Tasakama itu lawang ni pakai Pak. Ternyata di punna. Anu natitip min pong Allah Ta'ala. Makanya iwajah tu sekat. Tapi ya kopura iwakapa kapura ya sidakang dena tu ni wajah sekat nasabak mage ya punai mana mematod tasakama itu kada kototu pa mako cocok
Wija mandari au pau tu maka dia tu anak tak idi na tuai makokoh ya aja na tawe idi na tuai makokoh mana sama pahang agama akasia ge ta siareki buruk na tomatot tamate wilala na sitaw akasia ga kilo masyaraku buru sitaw palingan nga kedua ya benegan na katalu ko pure mapabuting pare na bawah negere makadaka idi na he mapahang agama idi na maladai mo pamapujo ko tomatoy akadua mi akatalu mi sitalo masyarakat kubur maga pa wija-wijat tamatu de na napahang ya ko ale na melo irano nga maga makadaki na puji ka makade tomato tariolo ya ko wija-wija murano nga buta ciwali ko ya ko taulan nga murano nga buta rapak ko betongan na anakmu lagi murano nga depa na mungkin itu belum penuh na sabak magay ya ko tomate seandainya nanti sangi maga sijak na nalupai kita ko tomate na deka kato tajampang. Iya, maka lalaki tahu upoji iya, masa gini nak bayi ni kau mati. Tuki lagi melo mak bayi ni pada kau mati. Nah begitu. Ini lah kaya mak kau. Dan itu kunci tu pak. Mestinya angka gagal tak punai. Masa ini tahangi 3 roh angka gagal Cina yandre nade nili. Demi untuk mapasi puluhan parang. Tapi mate ki matu sapuri pala capak na digaya punai. Wija renong ai kiri lo jupan na masikola ya minatalipo ko capu idina. Ya kong ka kiri mangi kiri ngang masemes man kada letu ni kiri mata. Denang kan aku tanatane tu makada sia mo kiga. Kurani ga tumandre maga tu denang ka. Mana satu ki palai ko tomate. Tinatannya idi maki buarang ni wakka pak le taman rasakit. Man rasakit. Nah sabaka mako malai de nurule. Iya makanya kong kaagagatanya dijamin ng kapole. Yan itu ampai makan nabi tamamba na masjid dan pi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masigyo kulino karena po Allah ta'ala bagung ang istano kilala na suruga. Kamakiro. Betul nga ko mapunay bolo ko suruga bagung masigi ko na dito na kana nabi nigi makibua ci di masigi de. Makarami nigi di bagung masigi. Namo sisa bisa meta sumbangan. Yan onri mo ite masampajang itu mana sang kapalata. Makanya ko to masumbang ko masigi aja na cidi masigi sinin na masigi ko ra pasumba manangi iya ko sira 10 sa memeta sumbang at cidi lokor talai apa iya ko cidi mi masigi narutung ite to masigi sabarani kanina na jalan iyo po ko 10 masigi to mabaran na mo iya ko dinon rite mak berjamang ka mo harap ka pulo kore makuan itu na isuro ki tala ipasidakay itu kuncinya Bapak. Masa gitu Bapak? Ada masanya kita dipanggil. Na bertahap. Iya na kabur na pakite mamula na mangilut tu Tanra manang itu. Iya. Dan pasti. Jadi usahakan inang kawakapat yang kayak hadir aku yang merubah podangnya Pak Bu. Nah sebab ia miru harapkan ya kau mati kita tuli jala pahalana. Ia na tunakan nabi ta seandainya ya lengi kesempatan atau matewe untuk rewet nampak kolino melo mi masih dakangi orang paranda. Dia nak kala melo la umrah. Dia nak kala melo la maka pa ia umrah ya kui jamai. To malolongan ngapala selesai mentok tidak mungkin bertambah. Tapi na rekowaka pa ia na pura ijama cicang. Latu kama lina tu dia na pa lolongan. Selama na manfaat kata we jalan mataru ya ko umrah ya tajo ka cicang. Ko sisa buat palana rewa ki dia na tambahan na. Na masalah tu komeki jo kalau umrah nang kata tewa si salah sabaraki. Pak makada Nabi talaya hilulil muslimin an yahjuraha hupo ka salah yakin. Wasakara kong kata dia na sewa ada pada nasalah nali wangi talungas. Masa mikir lo suruh untuk Nabi tanya sakarang. Makanya itu pangumre lo ki jolo poda mana ngiro to tewa si salah makada to sia dampa-dampa ngameka kasilo siarai Nabi teh. Sia dampa-dampa ngade kama letu ni makala baik Allahumma la baik maka di Allah taala la baik kalak deka kemuli kolok koy maga nih menjadi masalah maka dia tahu pandai na mo cica mo jok kana na rek mo pas suku-suku mi ada mo sa belum jok ko
Kina ti ampai poda pengumrah patapula sona sebelum joka ko jagai memang ni mapamula pakaiannya mapamula timummu mapamula andrewe na sawangka hadis nabi taman akalal haram lantuk balu salat wa dua arba'ina yauman mania nigi man rehan reharan patapula sona patapula nina tatola ibadana mananung magani ko to man rehan reharan apa to joka Muhammad Rasulullah 10 mi 2 sona corona patapula sona reharan latu rewa ki pole umrah demo panitagi mah. Ini penting saya sampaikan. Pada miro to manggalak maloli solo umrah tapi kata lu si tau ngaja na Pak cican ni yoka. Iya roka dua ro bangungan ni masigi. Iya, tabantu di sila surat takong kadena mampu. Pak makatuti kata maloli solo umrah napa kasila surat na kasih degaga modal na degaga duina. Iya, maloli solo umrah mega, tapi dia to ga kurap pa degaga. Iya. Nih itu umrah ibadah pribadi. Dia naman nanong pahalana. Iya. Tanang-tanang gare. Dan itu ibadah sunnah. Yan na namanya kata mako apa? Mendaftar haji. Lai pitau ni nasawi 35 tahun, 40 tahun, 32 tahun tu dia mu jokka. Ay alaban ni di mu mendaftar umrah mu jokka jolo, umrah bawa na jolo. Pura ni mendaftar haji, napa suidi, napa mendaftar umrah. Ia tahu make itu Pak tahu sigilingan ngotana. Magi wakala sigilingan ngotana. Masa iya ro sunnah mu patuju napa wajib dia mu jamai. Iya ro di mu kena dapat nomor porsi, daftar ko aja na pelas umum Iya kode tajokka bukan karena kita tidak mampu, tapi karena aturan negara, maka kita sudah dapat pahala hajinya. Ataupun nanti ko mate ki nang kana tamenre haji, maka dia bisa hajikan kita karena kita sudah berniat dan sudah mendaftar. Makiro mega apa tu patrapel kabi rasa ay umrah bawan ni jolo haji bicu mo sanero anyo maka na maga kalibarakan na iya kong kataw pasu ya tu di na purang daftarkan haji na pasu na pa mendaftar umrah pada leba ya tu tay ko na balu motorok na naliang hiling makole ba tu atau nabali bola na naliang nyadeng iya tu nabali HP na naliang pulsa pada ya tu iya inampai maka da tahu sigilingan utak na iya tu iya tadaftar ya leta iya ko dapat nomor kursi amak ko ni ilodoni iya ko suyu pacapuran yang kilala na sampajang itilawi suyu pacapuran Allahumma rzuqni ziyaratal haramain baca kepi itu insyaallah napasiruntuk ipong Allah Ta'ala iya kodena kolino ko pesurimonri dan ada orang diumrahkan itu dalam mimpi haji dalam mimpi itu yang itu nak kata pandrite mutarima nih haji muna iya itu penting Pak apalagi makoko apa trepale maka kala mapradanda tapi dia itu kagak korang dia itu iya saya tidak larang silakan berangkat kak don aja Nabi Ibrahim tuh ya watuna nataru anak na okko Mekah kak dia kagak tahu padang pasir yang tandus tahu dangka mi kong kalalo tahu poleng dia juga gaga mitu na salai bawa bayi ne lolongana mabicu mo pihe dia pagagag sa karakin dia gaga andre na salayang he iya na to na lodo Nabi Ibrahim na taro ya anak na lodo supaya macaning yatin na tetama yan macaning yatin na tetama ko tama ni tawe na pachuto ni gagana iya na to ampe komakang kamana rupa nandre kaju sala kaju panasan kamanang makko manibate na patugas laway na labak manamoy don na Nabi Ibrahim na mga pekko bate na laway na don na Nabi Ibrahim ang ko bandara na nalawan ito pares sama ng anrewe ina labak moy ang kamoy bajabu laba ang kamoy labak manamoy bacelaw liga magi na koro na pura ni pares sama tapi lolos itu doanya Nabi Ibrahim on roto na tayo dinuli tembus sa malalokon lalu Vietnam lalu Afrika Selatan lalu Amerika Latin pokoknya pikui carana na tama itu doon na Nabi Ibrahim yan na ito nakadataw pandrite iya ko tumak balu-balu baca itu doon na Ibrahim iya kung kamasigi cia maso maropak birejama na suro iman na baca doon na Nabi Ibrahim na malomo tayo masumban na may katolomak birejama tapi tasapay aja no pudangi jadi itu kuncinya Pak Bu. Jadi sebenarnya dalam agama ini tasapai angkat tua gaga Pak malomoy gampay jama tapi mega palan
Itu. Iya, jadi sapa ya ro makadam katua gaga. Den atau silada, den to silada. Cicam ni makasiwiang makoro. Tapi biasa urampe tu. Mereka urampe. Makadamelo ki gadena itimbang ngamalata. Apa angkat tau nasa nabita deni timbang ngamalata. Deto ni palete. Gitu. Yan ato nakadapat tareka ya to me ato kome kolete ko siratal mustaqim lete ko cia kolete kalalanna. Memang ada hadisnya. Guru kemarin itu beberapa bulan yang lalu ketika bawakan pengajian di Masjid Nur Salaman Rali Guru Rois Surya Kiai Haji Asri Kasman LC sempat membahas itu hadis. Tapi di waktu itu saya belum pahami betul hadisnya. Nanti dapat, oh ternyata iya hadisnya. Maka dia Nabi tak angkat tahu matu kusuri monri napai malala lau pada masyar ni jemput. Jadi dia pernah letuk kepada masyar napai lagi giri telau pada masyar ni jemput memang dia lena. Kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Maka dia pun Allah Ta'ala napodangi malaikat engkau riyanu lau mo langak bawa ngak lo kuruyase teronga ngak kurun roh keminamatan re supaya tetap dia aman terjaga. Jadi dia nalau antri maka tasa di koto malala melo konrong yang tetap pagkataw maka dia noli ko bapak korong tama gari ko we nya mapanya diga dia natajang itimba dia natajang ngantri dia na leto ko siratal mustaqim ay maka dia timbang amalay de lay jampu memati langsung maka dia sahabat ini ya Rasulullah maka nabi ta nigi tau masidakka de ni sangi maka dani ga nasidakkai tau isidakkai de to ni sangi maka dani ga sidakkai. Magampa pa bu may ka pesantren ngo korapang kabente pesantren na guruta kalipongi pambinana makada siaga pagkamajana na kakuko kagana to kasi asyo ko tumasikola atau kagana ayati mo ko tabe ustaz siaga pagkamajana siulang iya pa wajaran ni pagkamajana tapi milaw tulong nga aja tapi tanga ya to nana aja to tapoda nga asar nga aja na tapasirunto ka tapoda te milaw tulutok ka aja tapodangnya to nana makadaya bantu. Iya ko salasay matu masikola ro nana na masu si runtu kay saliwa dinang kaniris sa makade di bantu watu na masikola. Iya na ro nasa nabita tau masidakay dinis sangi makadaniga na sidakay tau isidakay de to nis sangi makadaniga sidakay. Iya tu tau pa de panalatu pada masar ni jampu. Iya ko iya tu anak yatim ni pasipulu na pa yang ampal lo na pamapo to lay balender mo pa yat. De na langsung ya tu lay gandrusu mo pa. Iya. Itu kuncinya Pak. Dito na mega Pak Bu. Di Pole Papua, di Pole Kalimantan, di Pole Kega, banyak pesantren di situ. Amanah dan tanggung jawab. Kasih tahu saja. Tapi nak bani pimpinan atas saparang anak yatim mau kutu saparang atau kesehatan. Kasih dia mampu, maka pola Quran. Itu aja kuncinya. Denis sangi makade dibantu, dia toti sangi makade ni kata tabanto pada nang katite foto na namo tahu na dia nang katite. Itulah amal rahasia. Yana tu nak kada nabi yana tu tahu matu ijampu. Lai bawa lo ko ila rafiqil ala. Sehingga makada si bawana kege la yanu na si bamu kyo nak malala na takde maka di malaikat aja musapai. Pong Allah Taala malai. Itu orang yang diistimewakan. Iya. Jadi dia tu nama gampang Pak Bu. Jadi ada beberapa Pak ya ko pasti dekat tu kami nama tanrewe makomiro. Ya wayawana ya tu kong kata milau sumbangi elengi goncingon rodita dia apa nule perang ini. Kung kata milo sumbang ya lengi pat goncingon radi kadang ka goncin alono mo ala ko de nule para pa makaraki ako na laman na panrasay pa mega tumeto to ko milaw ide na mainga iya kilo iya banyak hal yang bisa kita lakukan termasuk sikir yang dua tuh Pak istighfar dengan sholawat apalagi ke bulan Rajab maka itu Nabi tasyahrul Rajab syahrullah yaitu ular Rajab ulan na po Allah Ta'ala syahrul Sya'ban syahri yaitu ulas Sya'ban ulakku nasa nabita syahrul Ramadan syahrul ummati yaitu ulan Ramalan ulan na umatku magi na kada ulan na po Allah Ta'ala iya ulangnya ulang istighfar tapi gaya ini istighfar tak baca ya ulangnya khusus bulan Rajab perbanyak istighfar iya matu ko ulas Sya'bangi pegai wisalawa apa ulan na nabita iya ko ulan Ramalangi pegai ini mengaji si bawa ma puasa ulat tak ya tu
Jadi ya ko Lailatul Qadar melo talalung mapamula ko raja. Ta sapame man ni. Yan tu guru tak ajar do Rahman modale telung pulang iktikaf mulai dari Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Yo pui di iktikaf pacapura pi malam ganjil topi. Lo lete tinro tomi lo mi masigi mangaji silampa batinro ni. Dena lo iktikaf lete tinro mi. Me pi mandre subuh tay noto. Iya ko iktikaf ite dena wat di malolisu. Deto na wat di sidepe bayinena. Iya, dia nama disidepi bayi ini rewa badingin rewa, lo boleh rewa bimat teduh, teduh ikan dewa tuh nama resubo tuh nama sampaja napar ki rewa ini pe malam sigi, iya dia seitikap, upi di itikap tengah bani pite lo malam ganjil topi, tentu mengasigi macuri ta cinampa napa mahape, napa mengaji silampa na tinro subuh pila pesandi, napa maka da itikap, agak itikap, lo milete tinro, itu jadi itu kuncinya, jadi. Tapi dia salah kami. Yang penting orang sudah berniat untuk melakukan kebaikan. Kanang-kanang atau kemudian upasang ko bijan-bijan apa agak-agak tak ketani masa. Khususna alena almarhumah. Nomor sidi ajak lalu nadeti laudongan setiap puraki masam paja. Paling tidak kiringan ngipate si bakulullah. Dan 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Amanah Rasul. Tungga-tungga purata masam pajang. Yang kedua, ya ko masumbangi tapat tamalalu alena. Artinya pikir si pertama, ya ko 5 sabu di tetanya kabani, 2 sabu rupiah untuk almarhumah, lalu 1 sabu rupiah untuk ya. Setiap sedekah ikutkan dia. Walaupun sebenarnya dia ni pacu tetap ilolongan, cuma dia dapatkan syafaat pahala. Bonusnya mina lolongan. Tapi ya ko alena tak khususkan, makanya kong kadita 10 sabu tanya kabani, 5 sabu rupiah untuk almarhumah, 5 sabu rupiah untuk ya. Itu sudah sampai. Aja na nitapu panitia masigi itu tanggung jawab apa na tapo pa mi kato maraja bata-bata. Kude nitapu nasaki kasi na bawo panitia. Masandala baru panitia na sayo na kapan na liya sandala. Apa alena nalaw kurang. Makiro. Jadi niat ka usahakan itu. Kemudian yang ketiga, narekotako tingerang ni alena almarhumah. Tudang ngiga atau mandren reki na tako ingerang tapapisaw cinampa. Assalamu akilo rinabita napa takiring Fatihah tembus ya. Iya. Yang keempat tasyariki burukna. Yaitu makan jalan dan tolong masyarakat ko Jumat. Kalau ndak bisa malam Jumat pagi. Pada akale barakanna nareko angka tau mato tu dilay SMS toli italipongi nareko kiringan ipak dong. Tapi iya kotolosya reki burukna pada itu narekotolosi runtuk si bato matoe. Makanya nikmat yang didapatkan orang yang diziarahi itu sama dengan ketika dia hidup kita berada di sisinya. Maka nawasa tau mates tas nabatu meniki isiarai maka dai nabita alam kubur itu adalah alam barza. Barza itu adalah tirai yang penglihatannya tembus ke dunia dan juga tembus ke alam akhirat. Maka dia nabita lebih matarangi perengkalingan atau matewe na tuwe. Makanya makin nabita patapulo jongkana aje mo tumusalain na rapal lamungange nang kalinga mo pa itu tau matewe. Na iya ko tau to na patapulo na jongkana aje dia na nang kalingay. Yan tu ampay ko to tama kibure to maberesallam. Assalamu alayka ya ahlal kubur. Nang kalinga manang itu penghuni kubur. Nasabak magay lebih matarangi perengkalingan na naidi. Kemudian yang kedua lebih matarangi pakitan na naidi. Makanya maka day nabita annaumu ahul maut iya tu matinroy masila surang siba matiangang. Makanya ko matinroy tayo nakatulu-tulu ka makita. Naitali na lo Jakarta, naitali na lo Jupanda padahal tatutu matana. Mata aga na pake makita to katulu-tulu ko mo katulu-tulu. Itu adalah ruh idafi yang bisa tembus ke mana saja. 5 nek matinro nakatulu-tulu pole Jakarta malauli padahal ko mapasawa ipatak jam. Tapi matinro 5 nek apa artinya? Orang meninggal itu bisa berada di suatu tempat ketika Allah mengizinkan. Nasabah ia tu tahu matewe ruhnya yang mengatur jasadnya. Ia kau tahu tu jasad yang mengatur ruhnya. Itu si salana. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.